دما باش بێت ئەم شەوانên هێژا و برێز ئەزاد لە ئەحمەد مەزەگەشتان و چانج ئارکێ جۆرا پێشکەش بکەم فەرمۆن دەستپێکێدا چەند سەرنووچە. جیگرێ سەرۆکێ کوالسیۆنا سووری bi dengê Kurdan serokê nohyê koalisyonê di hilbijartinan de bi serket. Encumena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê alîkariyan li bajarê Qamişlo belav dike. Asayişa PYD demekî ji partiyên siyasî li Rojava Kurdistanê dest nîşan dike ji bo wergirtina moletê ji rêveberiya Xweserî. Encumena ya Sedanê ya Kantona Cezîrê biryara lîbûrîna giştî derxist. Daeş yek ji baregehên herî mezin yên artêşa Sûrî li parêzgeha Reqayê xiste bin kontrola xwe de. دوباره سلاوورس ده هفدیتنکه تایبت ده جبو آرکه جگره سروک کوالسیون اجتماعی سوری دکتر عبدالحکیم بشار اگهاند کو بدنگ نونرین کرد ده کوالسیون ده سروک نه یک کوالسیون هادی البحر ده البجارتنین کوالسیون ده بسرکت و گود کردان دنگ خواه بدانه چه آلیه کی و او آلی بسرکت با دنگ کرداجی ده هالبجارتنی کوالسیون ده والبجارتنی حکومت ده دنگ کردا او لکب سکنه او بسرکت جبر هندری کوالسیونی برنگ کی هاتی آوا کرن نزیک هفتو ام کرد لگل کی بسکن او بسرد کف لأنا که براسی جمع کار کی ام کاربن ام جی دوی کاری دنگ ام کاربن کوالسیونی گشی بکن وک یعنی کار کی ديمقراطية دعوة بكن ام نهشت بيلن وكتلة كتلة كار کی ديمقراطية لإلا انجمان اجتماعي كردي اماوي وضع ما درس باشقه درباره پرسا آلیکاری کرنا کوالسیون اجتماعی اپوزیسیون سوریه جبر رجعه کردستان جگره سروک کوالسیون گوت جبلی داینا $50,000 جبو انجمن خواجهی کوبانیا بسر انجمن اجتماعی سوری و کوالسیون $103,000 رادستی انجمن اجتماعی کرد لسوریه کریا دا کل سر هزارن دوره جزیره جی بلاف بکا او دوک سیستم د کوالسیون تنگو آلیکاریا بک به هزيندر يعني جغيني ايه هندري وينا وكس يا وك جيش الحر يا وك وزارات وك حكومات اللي اما دفي جاي براسيت شكي وك استثناء صدو $60,000 صرف كرنج انجماني او يبقي انجمان شاواتي او شيء انجماني وتشاوي مساله خدمات اخوخينا هناك برج بو كوباني صربون برج بو عفرين صربون يا حكومه يعني هيدي مسألة كردي أم دخن بازار هذا نبازار دخن برجواندية حكومة ائتلافي دي بخورتي هدي كفين. بليت هم شوانين هجا هندكارن هفديتسني بتمامي سبي دم جمير بنجوني في إيفاري بدما قامشلو د برنامج هف بيفينا آركي تماشبكن. ج آلیه کی دنوا و لسر وان آلیکاریان افدروجن انجمنین خواجهین باجار قامشلو ین بسر انجمنان اجتماعی کرد لسوریه وان آلیکاریان لسر هزارن باجار قامشلو بلاف دکن. نوچگانی آرکه لباجار قامشلو را گهاند کو افدروجن کمیتن هوارچونه ین انجمنین خواجهین باجار قامشلو آلیکاریان لسر هزارن باجر بلاف دکن. نوچگهانی آرکه لقامشلو دازانین که هر سه انجمن خواجهی ین قامشلو $3,000 ورگرتنا که هر یک جوان $10,000 ورگرتیا و لسر مالباتین هزار ین باجار قامشلو بلاف دکن که هر مالباتک هزار $7,000 سوری وردگرا.
سروک دسته بروانی کانتونا جزیره عبدالکریم صاروخان را گهاند گو کسین تبلی خدمت لشکری نچار ببن و خدمت آوان لنافچین وابا ده هفدیتنه که ده لگل شارداره باجار قامشلو صاروخان دیار کر گو کسین کو تبلی لشکری اجباری ببن ده 6 مهین خدمت لشکری لنافچه خو بکن سروک دسته بروانی یا کود دست پیکا و سالی ده جعلی پارتیا پیده و چند پارتین حوالبندین وی هات را گهاندن بالکشاند کو اوین کامپین پرورده لشکری جبو خدمت لشکری لرج آوا بکن لگور عبدالکریم صاروخان کو ارمانجا سرکه جیاسای خدمت اجباری اوا کو کسین تبلی خدمت ببن بکاربن بروانی لخو بکن لگور یاسایا لشکری اجباری لجزیره کو جهل مالباتکی و کورکی خوا یکو تمنوی زنابرا 18 حتی 3 سال دبا 6 مهان لشکریان نچار بکا لگور اگاهیان مالباتا کو کوری خوا نشینه خدمت لشکری دکاره 400,000 لیره سوری جدیبلا و خدمت نچار بدا یاسایا لیبورینا گشتیج علی انجمنای سدان کانتونا جزیره هات اره کرن لینا هاتیا دیار کرن کو او لیبورین دگرتین سیاسی لخوا بگرا یا نا روانگاه مافی مروان لسوریه لسر و پلاخوایا فرمی بلاف کریا کو هر دو سروکن هفبشین کانتونا جزیره کو بریدمه که هاتبو دست نشان کرن لیبورینا که گشتی لسر همو تاوانین کو جبستو چار تیرمه دا هاتنا کرن درخست روانگه دیار کر کو لگوری ولی بورینه هر گرتیه که کو تبلی کار ترور و کشتنا جنان و ناموسه و بازرگانی و فروتنا مادین هشبر چه مخدرات و چه حشیش با هروها توانین دزی و بازرگانیا کفنشو پین دیروکی و پرین دولت دزی با لخوادگرا و ده سربست بین بردان بیکو اولی بورین گرتین سیاسی دناوی ده هبان جالی که دن پرانیا پارتین انجمنان شیمانیا کرد لسوریه تکز دکن کو چند اندام و سرکردین وان او چند مهن لجم اسایشا پیده گرتینا و حتی نهات نبردان دسته گشتی اسایشا سرب پارتیا پیده و لکانتونا جزیره داخویانیک درباره ورگرتنا مولتی جه کومیتا ورگرتنا مولتی یا بسر و بریا خوسری و درخست لگور داخویانی اسایش دوی پارتین سیاسی لرجعوه کردستان مولتی جه کومیتا ورگرتنا مولتی یا بسر ریو بریا خوسری و ور بگرن یعنی اوفیسن سر به هر پارتیه که و کومولت ور نگرا و بگرتن هروها دمک جبو ورگرتنا مولت جی احاتیه دست نشان کرن ریوبریا آسایشا سرب پارتیا پیده و درباره ورگرتنا مولتا کارکرنا پارتین کرد لروجاوای کردستان دمکی دیار دکه مالپرا یکیتی میدیا بلاف کریه کو ریوبریا گشتیا بسر پارتیا پیده و لباجار سریکانیه داخویانیه درباره ورگرتنا مولتش بو پارتین کرد د کانتونا جزیره ده درخست د داخویانی آسایش دهاتیه کل سر بریارا دسته هندریا کانتونا جزیره کو حتی هفده ماه بده دوی پارتین کرد دا خوازا مولتی پیشکشی دسته مولت کردنه در ریوبریا خوسریا دموکراتیک لباجار عمودی بکن اندام امیداریا گشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه فیصل یوسف درباره داخویانی ریوبریا آسایش جبو ورگرتنا مولت جارکر را گهاندو گوت انا کسی برینها گوتیه و هردم دبیجه بریارین کجالی ریوبریا خوسری و کانتونان تین ستاندن و بلاف کرن اب نمعنی نپی و اف بریارین هان لسر من ناین جی بجی کرن فیصل یوسف دیار کر کو انجمن گل یا روجاوای کردستان به وان بریارین خوان کار ریگری لپیش کاری پارتین انجمن اجتماعی کرد سوریه بکه و کاری انکسی دی هر بردوام به و خبات اوی نای راوستاندن و اف بریار و یاساین پیاده خدمت دوزا کرد لروجاوای کردستان ناکه و یکرزیا کردان لحریم تک دده بری دروجان آسایشا پیاده لباجارو که گرکه لگه گفا گرتنا اوفیسا پارتیا یکیتی لاندامین پارتیا یکیتی کرد خواربون و جوان خوستبون کومولتا وکرنا اوفیسی پیشکشی پارتیا پیاده لگرکه لگه بکن هر وها دروجین 14 و 15 ماه پنجان یا ای سال ده آسایشا پیاده آرمه اوفیسا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یا باجارو که گرکه لگه و چل آغا آنین خوار و بگوتن آوان کو اف پارتی مولتا وین نینه و دوی بگرتن تاکو رخصتی جریوبریا خوسری ور بگره جبو برنامه آرک آلان حبیب
بله تمشوانین هجا هر لسر و بابت کنها اساسا پیده دمک ج پارتی سیاسی لرجاوی کردستان دست نشان کریا کومولت ج ریوبریا خسری بگرن انها ام سر و بابت جی اندام مکتب سیاسی پارتیا یا پدکسی ج آلمانیا بریا سکایپ کاک نشأت زازا و بمربی دم باش کاک نشأت دست بکه دا اساسا پیده وکن هم دست بکه دا گوت دمک ج پارتی سیاسی لرجاوی کردستان دست نشان کریا کومولت ج ریوبریا خسری ور بگرن و اویک و چاوا خوند دست بکه دست لابو ریز بوا و حمیت مشوان هجا براستی دوی قونا نازک ده دوی روش آورته ده گو کردستان سویه تیوه در باست به و هر وها سویه بگشتی تیوه در باست به و امواکی کرد که ام حاجت ایرو روش لیوگرک سیاسی هبه دامت کاربن ما فی ملت کرد هندر کردستان سویه ده پیک بینن ام دبینن ایرو لاحانک سیاسی دخوازه ایرادا خواه به قوت بزوره لسر تفگرا سیاسی آکرد هندر کردستان سویه ده پیک بینه جبر به کشی مبرجی وکی انجمن اجتماعی کرد کردستان سویه ده مدای دیار کرن ام به مثلا هنه که نمعنینا ام رخصتش تکسی ورناکرن جبر گو ام دبینن اب اداره گو آنها ایرو روش گو خود بینه به شیوای هنه که ام بینن اداره نیاسایه نب شیوای که یاسا هاتیا آوا کرن و جبر به کشی ام وکی کرد ام نابینن جهل بگرک سیاسی جبروي ام دبيجن ايرو روش حقيقه ام بحاجتي لبقرك سياسينا بحقيقه ام دكاربن لف بكن دا ام دكاربن وقوتي ايرو روش روشا ملتي جو كرد هندو كرسانا سوريا بدر واست به ام دكاربن بباريز لي بويشي واي هانا كي بوان كاري ندرست ايرو كل هندو كرسانا سوريا بيل در حق تبقرا سياسي دبي ام دبيجن ابايا ناكبه خدمتا ملت مدن ناكبه خدمتا بيك انينا برجوا هندين ملت مدن كرسان سويدي هر وها ما في ابايا تند به برجواندین پارتی که و دخوازی و گوتیش به آستانه که یجیش بیشه وای هانه که تن ایرادا فرد بکه و اوه یجیب راستی تشتکی نای قبول کرن و نتی قبول کرن جی پیش روجه ده كاك نشأت براياتا اجبرت شو كذي بريار دوي دمي در خستن يعني ام دبينن كونها قالك بريار الدوها بدو درت كفنج علي كانتونيفا يعني وكذي برياري und بيجن ارمان جيتشيا آرمان جوانا که ایمان بجن اولیار هانا که چوت کو یکش پا یکی درد که هر وها تجنید و او آنها ایرو گوتی اوایال پای و خدمت رژیمت که از بجن براستیجی اگر بویش وای هانا که بمینه ام هندر کورسانا سوریه والات کن او برادر بویش وای گو آنها ایرو او دخوازن حقیقت کسی هندر کورسانا سوریه دناهلن و اوایات که تن برجواندی که برجواندی رژیم سوریه ده جبروی که از بجم گرگ براستی او برادر السروا شیوای کار خوا بسکنن و الخوا گرن حب کی الملت خوا گرن هنگی تنی گهدار بکن نتنی دنگه خو حس بکن بله كاكنش يعني تتبوك في مولتي جحمو بارتي انجمنا اجتماعية كردير هاتي درخستن يا تاني بارتين تايبت از باورد کم ویج انجمن اجتماعی کرداش برگو انجمن اجتماعی کرد هندره کردستان سوریه ده داخیانی برین هاج درخست و ایرو روش پارتیان هندره انجمن ده تمامی و گوتی بیگ دنگی بیگ رنگید یک خندق دنا ایریش سر پارتی که دبی ایریش سر انجمن اجتماعی کرد تبعی اجبروی که جی وقت گوپه ده جی و گوتی حوال بند و بخوازن به مسئله هانا که استثمار بکن پارتی که التجی پارتی که یاشو گوتی ابیاسای هانا که تنج بو پارتی که درکن از باورد کم و نکار به مسئله هانا که بريفه ببي جبرويجي ام دبيجن يعني ام انجمن اجتماعي كرد ام تمام به معنينا وتفجر سياسي كرد هروها نتني انجمن تفجر سياسي كرد بارتيان در بيجي وفي مسألة هناك معنينا اف ناكبه خدمتا قضيه ملت كرد هند كردستان سوريا ده يعني اف اداره هناك ثاني استقازم وقتي في مسألة هناك شروبه بكم ايرو كسي هر التجنيد يجي رخصته بكري اف مسائل هناك جريداين بكسن عرب وجيب والله وجي يجي ثاني جريداين بكردابه وقتي جو ايرو ته هر عسكريه يجي وقتي اف تجنيد جو انها شي بو هر راجل تشك وتلشكريه بكي برافانيه وك اوت خوازن بيجن اف حساب دبش لشكر اج وقتي جوي مدات قانوني اگو بر رژیم جی تدبیریه ده قالوا ابا ناكبه ايرو قلتي خدمتا رژیم ده گو رژیم کس نما قلتي التحاق که مثلا چقداری آنها او ناکت خوازم قلتي به چکه ها ناکب دار بخون هندر کورسان سویده پیک بین جبروی کشی ام دبیجن براستیجی اف نتیاسانا و ناکبه خدمت ده ام بجن ویشی وای ها ناکه ون کردستان والات کن ون تنه برجواندی رژیم بجیتین بله اوان وكان بيجن دم جور دس نشان كرنا بدماوي ناتش قاسا كاك نشأت دماچه
إذا ما ورقتنا مولتج آلية ربريا خسري برجي أبيا صيانا كدر كتبو هنجي وقت جو در كتبي شاخيدة شرو دست نشان كربون بشتي وينا كرفا آن هال جور أو دبيجن وانا كمهلت دريش كريا شبو أم دبيجن أويا أفلاسك سياسية إيرو روش أو برادري هانا كنتيجة كاري وانا كنتيجة بفيشي وايجو آن هات فكرن وقلتي نكاري بنخب معارضة بدن قبول كرن ونكاري بنخب رجيم بدن قبول كرن ونكاري بنخب راي قوة تفجر سياسي أكرد بدن قبول كرن نتيجة كاري واي تشوت إيجو إيرو آنها أو بيد مشن إجبار بيه كيجي حقيقة حاجة جو إيرو روج سرقة بسكنن سرفا كاري ها بسكنن سرفا تشتيجو دكن إيرو قلتي تمامي سكنك القبكن وأو سكنها هناك تمامي كاري خود تقييم بكن دروجة شويدة وبيجن وقتي أفشاشتي منا براستي بفكري برفرح ملتي خورا بيجن هنجي ملتي وأنا كأصبح وردكم دكاري وعفو كد واشاشتي هناك دليت تامي وقتي السر شاشتي بمين وشاشتي هناك بريفا ببن أفياجي براستيجي تشتكي والسر عرضينا هلي وبيشروج ويبدي ديار كرن جوارا جو أف خزمتي جو كرن ندخل نجبو قضية كرديبون تنجبو برجواندية وابون وبرجواندية ريجيمي واربون بله كاك نشأت أزبهذي ما تبمر بالسر هيلا سكايبي أمي هرن آلية كاك عبد الحميد خليل أو جبر برسي بدكسي السريكانية ويج السريكانية بمربي دم باش كاك عبد الحميد هر درباري في بابت عمل سيرفي كيا ون تشاوا دخوينن دس نشان كرنا مولتج آلية أسايشا بيدي كون مولتج ريفبريا خسر ور بجرن ون فيك تشاوا دخوينن كاك عبد الحميد بلي يعني أثبت تشتت كرمكم يعني أثبت رقصتين مدفع يعني بري بقى حركة الدراك وديش بنجي حتى حيان هاد أيامين دوامي بشار الأسد بابي بشار الأسد بكتتي مثل رقصتش كتتي ورنقل فيه ومناظر نمشي يعني وقت أنجماجي بليار جماهيري وقت فاتيجي فدا كتجي بليار جماهيري النار رقصتش كتتي نافذ أمبيني تشتكي نفسها الحي ملتين مرة يقضي ودي مسألة ودي تشتتنا حركات قدية الري روجافاي كردستاني بشي. بلي كاك عبد الحميد يعني هجر بلي دنجتا تيمن يعني برايات سدمك و اسايج علي خو وك با بريارا وك با يعني ام بيجن مجارا قالكي بدي برشاف برايات يعني سدما فيك تشيا يعني أو راسي يعني سيشتة دي وكريا ديمقراط لغاز نافذ كان دارادم كي ديمقراطي نظام المهم أو شرعية تذكرن يعني هذه شرعية كيسين الشرعية جنوات تستندم يعني شرعية صندوقها بالانتخابات هي بتجلد يعني الدينين أب رقصت بيش بنا مكاتبة أحزابها ولا تشنزات جباري تشبه فانا مشاريع خطيرة يعني الدين أبجح فاشيت بالضبط وحزام العربي خطير في التي كبروجا غاية بدي أنجمانان اجتماعي يعني هلوس تسوي مقابل بها يعني ما بيانات إنساني وغير إنساني يعني كانت جوي عملية هذا شد رياض تواصل ربطية دي شد رياضة كردستاني ده أو غير يعني وقت تقدر فرديدة دريان أنجماني ده يعني جوي صاري ده بالضبط كاربن تيجي بس سربان كارثة بدر يعني أو مظاهراتية الشامل شغل أيام نظام السرقة يعني ندور الفيدرات شغل يعني بس بله ونهات شد كنت في درباري ذكاك عبد الحميد تجفيني وا درباري في مسألة ده هنا كل هفدو بجفن ون لشارة سريع كي بجرن بله اون وك اندامي بدكسي يعني اون تجفيني وهنا درباري في كده يعني اون في مجاري اون جنجشه بكن زناف برا هفدودا داكو اون شارة سريع كي جيرا ببينن أنا بري بشي يعني وقت سياسات وقت استراتيجي يعني أنا كيف أجوان كنت ناظم كيف بروان بريش كريو أمي حياة دارم سواري بوان بكنجبر دائما كوربت يعني بيات المؤتمرين تأسيسي بيانات رياض مقام مقوت يعني مجان ديوان كميت فيما بروان داي مخابل أو برمج اجتماعي أمي دي إن شاء الله يعني جايبينه محاولاتنا إيج أنوار بكن يعني تشغيل رأسية بيتنرن وصرف عليه رونين
وقت شريك وقت اتفاقية هوليري وان وقع عندي ليه بدرن أموان كارب فعلا كارب كتابك الخدمة قضية قضية سوري يمكن هل فعلا مش قضية قضية شغل. بله كاك عبد الحميد أنا رخصتي ور بجرينيانا نعم مستحيل يعني رخصتي شكرتي أنور ناقرن سادة ما فيك تشيا جبرتش أنور نشكتي فاضي نشكتي بله جبرتش أنور ناقرن رخصتي سبب مشتركوا يعني سبب رخصتي فاضي بله يعني بالاساس ابري بريئه من شرعيه بيننا يعني نكسر اساسيك انجمانان اجتماعي ومثل الشعب الغربي كردستان رجاء كردستان تتفقي من الثروه اساسا اعلان ابري بريء من الشريك البيتي يعني مستشفى اساسي شرعي يعني هرن رخصتها في جهات في بدر مع اعتراف بين او نبي شرعي بالاساس. بله كاك عبد الحميد يعني بذاكر يكون ها لرجع كردستان اجاليه اسايشا بهديتي كرن يعني ابرات دخازن تشنامي بجهنن تفجرا كردي بتايبت بارتيه انجمنان اجتماعيه كردي دا يعني او نماوان واضح يعني يعني جوان ابراهيم بري فترات وقتان بيشتغل استيشا مشتيبو آسيا عبد الله بونا ما واضح يعني يا تفيد يا جيت البيت يعني يا زندان يا بهرفاش حدودها او جيت يعني ابنامي واضح يعني جيب يعني قوة سلاح يعني فرض يعني سياسة الامر الواقع ابدا غير موجودين سلاح السيما بي بقوة سلاح حكم بقوة امر واقع لازم فرض بكم فيها بله قالك سباس يعني انجمان بله قالك سباس عبد الحميد خليل بربرسي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا السريكا هنيش سريكانية مربوي قالك سباس جبوتا تمشوان هجام ديس الآلية كاك نشأت ألمانيا بريا سكايبي أم بدقرن جار ديدن باش كاك نشأت يعني برات هجر مولتي ريفبريا خسري أنور نقرن يعني ويتش سر عردي تشي ببيدنا براوا وبارتيا بيديدا يعني تشتي استخواجم دبي دربارة هناك دبيجم رژیم حلقه ظلم و زور الملت کرد هندره کردستان سوریه ده ملت کرد و گوتیش آخه نبگرا و شخبات آخه نبگرا و تمیش خستکا مافی ملت کرد هندره کردستان سوریه ده نبگرا اجبر به کهی چقا ظلم دریج بکی از باور دکم عمر ظلم کیما يعني رژیم بخواتر و مستر نبون خلق الدجي وينك شورشك دركت آنها إيرو أو شورش تندري كردستان سوريا بتبعيده كندري سوريا بتبعيده وكردستان جوا قوتي معني في مسألة هناك. الدوا أزناق فازم بقرم جو شورش الدنيا يشيبونا حمي جبو بيك آنينا آزاتي و بيك آنينا ما في ملتا. اگر براستی افکار و خباتا پککی و پیدی و دستلاتی وينك إيرو أو دستلاتيا جو آنها إيرو كندري كردستان سوريا دزگی خوا جبو ما ازاتی ما کار کرد و خبات کرد هندی کردستان سوریه ده اگر جبو باشی وایا به از بجم آیا گلکی و خوشش بکن ملت کرد تجاره سریف نطوانتی و ملت کرد و بودی تجارش پای ما فی خوشی نفگرایه لی بواشی وایا هانا که وی تبر جواندیا و بودی نکار بن پیک بینن امی کار و خبات خوبکن ما برجی مکاتب نبون اگر جبو گرتنا مکاتب آبی وقتی گو مکارد دو وقت رژیم دکر ما تو مکاتب نکرن ما تو مکاتب نبون لی مکار خود کرد لی از بجم اگر سرویشی وایا هانا که بمینه و روزک و شورشک لهمبری و برادر جیرابه جبر گو ظلم عمري ويناك كنا يعني كاك نشأت سلفا دزانا كاك نشأت باكريارن قلنا درست بله كاك نشأت يعني سلفا دزانا هجر رخصتي ورنجرن وي اوفيسي وا اللي تشدا فري بيا تشبارتي بي ايش انجمني وي ورنجرتن باشا درباري فيك يعني كاريناكن امی کاری خو نراوستن گرتنا اوفیسا و اجبار نگلکی تشتکی مازن به وقتی گو ما کار جبری 57 ساله حتی وکی نه دکر ما بری به اوفیس کر یعنی ایرو روش بردی سبر اوفیس متن بلی ام کاری خو نراوستن بلکی امور نگرتن بلکی امور کشتن بلکی امور دور خستن لی از بخور راکم ایرو گوتی پیاده قوتا خو حمید از گی خو گو سر عرضه های کار به ملت کرد هندری کردستان سوریه تمامی کوچ بر بکی تنش بو برجواندی خو حزبی گو جیلوینه جبروی کیجی از بجم اف كرياري هناك يجي اف زاغون هناك نزاغون راستن او تشتي قد كي ايرو روج ناكبي خدمته دا
آوا کرنا لیوگرک سیاسی ام هفدو قبول بکن ده هندر کردستان سوریه ده او هری گرنگا گو ایروش بوما ملت کرد هندر کردستان سوریه ده تبرای خو قبول نکه تخلق خو قبول نکه ایروش تتزاوجه که بحمدی ده همرد که هر وها بری وینا که بريجي مرد که قالو اوایت کبن خدمتا كده تشوما دكاري حميدي دهام هادي قبول بك اگر راست شركاتيه قبول که تشوما شركاتيه حميدي دهام وتشريكاتيا فالله قبول كي لتنكر الشركاتيا براي قبول كي ابايا خوجي برسكا جبايدي وقتي تي برسياري اگر راست کو پيدي خودي الشركاتيه به ودخوازي کو حقيقت عالم بيرا شريك بيت هندري فيري فبريا هذا لأفري بري تشيبوا بدست خلقي تشيبوا وبخواستك ريجيم بتايبات تشيبوا وإلا أفري بري سر أزري فبري سر عدد كاري تشبكي كبرش مرة بدن ديار كرن دكاري خلقك كيما توظيف بكي دكاري كو موظفة كي هاتبه كو برداش جيقو يفقريني جهيوها دكاري معلمك بنقلني دكاري وقتي تليفونك بشكل مواصلات إيرو قتي وزارة المواصلات يجي قتي اتصالات كاري تليفونك تاكنش أتويت تجبينه وهبن درباره فيكش بو چار سر كرنا فيكشي اگر آوا کرنا فير فبريش بو خدمته به رژیم هدستلات رژیم هر تشتكي خو قتي بجيتين محاكم رژیم دارن مسألة وزارات ومديريات التربية هي دارن مسألة اتصالات هي دارن افتش إدارة يقول نكاري وقتي تشتكي بك تاني إدارة كأجر جبو ت برجواندي خو بيك بين عرديتا افاجي وقتي ناي قبول كرم بشكل كاكنش ادوي برادر بالي ويتش فكرن والبي مساله انا كسري بسكنن ايدي نما بس تي قبول كرن بلي. يعني اگر وند خوازن بري ملت كرد بدن هافي وبخوازن وقتي شركي نا خويد هندر كردستان سوريا ده چبي خلقش به مساله رشياره وخناخي اردوش تفكاوا وريجيميرا بلي درباره ویکش کن هاوند بینن لپیشیا خوا اون وک انجمنان اجتماعی کردی و تجوین و هبن درباره ویکی یان اون وک انجمن اونب انجمنا گلیاروش اوای کردستانی را اون رونشتنال دار بخن بيجو من يعني رونشتني انجمن التجاري نسكن وناي نسكن دنجيل سر هر دربها ركيش بروي كيجي وي بيجو مال سرفيشي وقتي هفدي تنشيبن وهر وهاجي وقتي دانستاندن بانجمن قل روجا كردستان يعني أميج برادر ربيشن يعني أب إيرو قتي إدارها أفري وبريديا هناك صنيعة وخناكي دي بابريا أميج ربيشن براستيجي أف برجوانديا هناك أف تشتيجو وندكن أف شيواي وندكن ناكفن خدمتها ملتي كردة دفي أم دكاربن دفي مرحلة إيرو قتي نازك ده أم دكاربن لبكن أم دكاربن ملتي خب بارزن أم كاربن حقيقة خدمتك بو خلقك خبكن بفي شيواي هناك تمام بفانا كوكيجو إيرو دنام دوكي ملتي كرد أم ندوري أوبوزيسيون عربي أجو إيرو آنها دروشة كده وكي عرب جاند ولا يحسد عليه إيرو روج أم زانو قتي أوبوزيسيون بشرة جد مشيل هم بري رجيمي هروها أم جي جهانوي أصلها ناكي خويا بفيرنجي هناكي إيدي نمات مشي جرك أم حميد استيقظين سر دليقو أم بفيرنجي كي براتي أم باكن ام دكاربن بعافيه ملتي خود هندو كورسانا سويدا بيك بين ابا ايرو 3 سال 4 سال وقتي تون برجيمي متزاوج واداره شكليه باريكاريا رجيمي وموافقه وانا كجي حتى ها رجيمي چه اعترافات سياسي بو وكرنا جبو في إدارة هناك خبرن قالي برا يعني بس إيدي أبتش بله جالك سباس جبو كاك نشأت زازا اندام مكتبة سياسية بارتي ديمقراطي كردستان سوريا جا ألمانيا بريا سكايبت مرابي جالك سباس روزنامه کردستان دنگ خلق روجاوای کردستانه هن راستی لگلمت خوینن روزنامه کردستان به کردی و عربی چاپ کردی که دسته و هندکارن روزنامه کردستان لسر مال پرامجی ببینن www.pedeke-s.com روزنامه کردستان روزنامه ویه
تێزانین کو divê dema dawiyê da rewşa elektrîkê bû pirsgirêkek mezin. Li cem xelkên Rojavayê Kurdistanê bi taybet nebûna elektrîkê bi 10 saetan li ser bajêr. û bajarokan ku bûbû istedemek li hember gelek aliyên jiyanê. Bi taybet rawestandina karê welatiyên ku karê wan li ser elektrîkê dimînin. Ji ber vê yekê, xelkên bajarê Qamişlo dest bi spartin bi alavên din dike. پشتی برینا الکتریکی لسر باجار قامشلو بده مجمیر ندریج کو اوزیدتری 2 سالان روشا الکتریکی پر خراب و زورا لدوری مجارا هری سرکه دناوا جواکی ده ایرو بویا الکتریک و امپیر لی ایرو ولاطی قامشلو دست بپروژاک نو دکن جبودانا الکتریکی موتورین الکتریکی مزن یان دینومین کو الکتریکی دده لهرتا خکی ولاطی کی مالدار موتور کی مزن دانیه و نزیکا 5 تا 100 مالی به الکتریک دکه. کسین گو اف پروژه بکار آنینا نارینن خوا آنین زمان لسر بیکی وکو او دبینن کارکی بتنه جبو آلیکاری اولاتین دبریه و ده همان دمه ده سوده که درافی جی وردگرن. في گرما هذا ما خدمتك جنبي ملطي خورك شغلي بينجي مالي مكهرباء دايوا تدي دمك يقف كتبو يعني تشما مشكله ابي ما حل كيلو تشيا كهرباء وفي گرما ها يا دشوار بخدي بتشتكي رمزي جي ام جواد الصين يعني بما انه مصروفها مازوطه هيا ويا اعطالها هيا في رنگي يعني سر مالی جی 4 تا 8 امپیرین الکتریکی بریه و هر 4 امپیر آلیکارن جبو پیخستنا آلافین الکتریکی وکو باوشنگ سارنج تلویزیون و شوقا مالی تشتینگو پیوستی آوان هیا ایرو او یک دبا جهیکی خوشیه گلک ولاتین کو جدمک دور و جه الکتریکی هاتبون برین ماتورین ها ایرو اجمرا هاتی آلیکاری که گل کی باش بو وخدي ما 4 امبير كشاندنا راسي يعني المالي جي كهرباء ما مالي جي شغلي وفكوند بينت كان جي سر شغلي براستي اهلي كركه قال كي باش بو ساعتا وخوش براسي قونج في ماتوري با حاليا ما يعني نت حال بو خدي ما با بطال ومقلك سباسيايت كن ايغو ام ماتوراني بيغو مان كهرباء قال كي شيء نغشبو بشتي ام ولداتي هاني هاتن مثلا نه ساعات دنما شكي وضعينا اكيد وضعينا بشتي خوش تشيبو ساعتا وخوش يعني ما بستوى تشبي ما ديبي ولا تشبي في دام الجهه يعني بيستو شاس عدد 9 تاني بي قلقي زحمتي هي بينما نها ناس عدد نما حتى بشكي تعدام ديجي المهبي يعني زهيبي بينجز وقدم بس بهاي ذا مولده بقى امبير بس ديسا خشيك هيا وسعدها با تشتكي قلقي ضرورية حياتها مدى ويعني 8 ساعات و10 ساعات وجارنا روج كامل شفنا دهات مش والدات انين يعني تكاربجي يعني حياتها ما غيري زاروك تلفزيون تبينين مولدا مشي كونديشن بيت كافين اما روحيت بينا ما افاج مديد بينين يعني بريد صاله او صاله شوي تقول لك ام دنياك جديده انا بس بشتي وفهاتن ام والدات يعني نعماتك قالك باش تبلي فيك قالك ولاطي لتاخن قامشلو بالكتريك معنا وبشكي دن نكارن امبيرا بكشنن جبر نرخي امبيرا هرمه لسروان جرانا دميني ام بيجن چارنوی سا الکتریکی تا چرا دایوی ببی آوائی با و روشا الکتریکی گلو و وگری وکبری یا نا جاندار شرنخی برنامه آرک قامشلو اوفیسا پارتی دموکراتی کردستان سوریا لترکیا ایرو دربار ایریشن روداوین ویداویه ین لباجار کردستانی لترکیا رود دن در حق پنابرن سوری به تایبت کرد داخویان یک درخست ددما گوگلک جاوارین سوری لترکیه به کمپینن کوملایتی هوشیار کردن درابن جبو آلی کرنا وان دروشا پنابریه لترکیه ده و هن جوان کمپینه جبو آرمانجن کوملایتی و سیاسی تین کار آنین وک لباجار اورفا یا گو کمپینا سپاس ترکیه بریوه چیلوی داره گو دوی کمپینه ده پنابرین سوری سپاسیا خواهج بو ملت ترکیه دن خویا کرن لی حتا گو گلی و گازن جترکان درکت لدجی سوریان لباجار قزل تبا اوت چند روژن خلک سوری به همو تمنان تین بردان و لیدان الوان تکرن و پولیس دبینه و زانه لی کار ناکه وک پیویست.
گلک زانیارید بیجن گو آپوچی وان بریو دبن بریکفتن به پولیسیره و افجیت پشتی کمپینا امضا کرنایا گو الپارتی دست پیکر جبو سرخبونا کردستان عراقی و پشتگیریا کرد سوریه جوی کمپینیره. دوی درباره ده اوفیسا پارتی دموکراتی کردستان سوریا لترکیه ایرو 25 ماه هفتان 2014 داخویان یک درخست و تیدد بیجی. جبر تنگایا گود به لسر ملت کردی گول ترکیه پنابر بویا لدورین سینوری بسوریه را. هنک که هزین گریدای باستخبارات سوریه پروبلمان دردخن جبو پنابران. و افکار تی وک جناف برنا باوریه دناف دستهلات دارو ملت ترکی یا گو دل خواه و سنگا خوش پنابرین سوری رو وکر و دناف ملت سوری یه گو جترسو اشو آزارن سوری رویانه. و دوان هر دو روژین داوی ده پروبلم درکتن لباجار قزل تبایا کردستانی جعالی خورد ناواهاتن آرتش کرن لدجی کوچبرین سوری و بطایبتی کرد و افکار تی وک بردوام کرنه جتشتا گو چه بوی لعنتا بو مرعش و کلس و اسطنبوله جبو چه کرنا رایک ترکی گشتی دجی آوارین سوری دداویا بیان نامه دهاتیه اما وک پارتی دموکراتی کردستان سوریا ددما گو آم داخواز جملت خواه کردی و هر وهای سوری دکن گو نکوین بنوان پیکنوکان و خواه بگرن اما داخوازش دستلاتین ترکی جی دکن گو وان کسان بین اشکره کرن و همو هیزین ناف دولتی مافی مروفان پنابران بپاریزن جبرگو افکار تین دبرجواندیا رژیم سوریه را تنی با پروگرام آرک بهار درویش بله تمشوانین هجا هر لسر وارو داوین کنها لترکیه زنابرا پنابران و او کسی بسر استخبارات سوری و کنها درت کوی انها جی مزگین حسین جبو زانیاری بهتر او جی برپرس پارتی دموکراتی کردستان سوریا لقزل تپاوی بمربی دم باش کاک مزگین دست به کدا تجمر بده خویا کرن نها لوی باجاری دنابرا پنابران و او کرد ترک هگ امبیجن کسندنن بکن هات چید بی کاک مزگین دمات باش بی دم باش کاک مزگین هگر دنکتیتا تب پروبلم تنبن بله يعني تشد بينها روداوين فيداوية كونها لقزل تبا دنابرا پنابران و كسندن تجمر بده خوياكران بي او كسكينا انها تشد بي بله تمشوان هجا دیارا هلام بکاک مزگین را هات یبرین اما جاردی هول بدن لعالیوی وگرن نتوین گرتی را گهاند کو یکم کاروان آلیکارین مرووی به اره کرنا رژیم سوری در باسی سوریا بو ناوندا کاروبار مرووی یا بسر نتوین گرتی و را گهاند کو یکم کاروان آلیکارین مرووی دریا درگه باب السلام یه لسر سینوری هفبش دنابرا سوریا و ترکیا دا در باسی سوریا بو لگروین آونده آلیکاری جنه کمیونین بار هلگر به پدوین خوارنه و علاوه پزشکی و کلوپلین جیانه پکتی. ده 14 مهدا انجمن اولهیه ناف دولتی بریارا در باسبونا آلیکارین مرووی به اریکرنا رژیم سوری پسند کر. لگروه بریاره یا کو روسیا جی لسر اریکریا کوی آلیکاری دریا ترکیا و عراق و اردن را در باسی سوریا ببن. نتوین گرتی پیشبینی دکا کو اف آلیکاری پیدویا زیده تر 2 میلیون سوری لدورین دبن کنترول اپوزیسیون سوری دا بجه بکا. جالية ميداني شرو بفچون دنابرا جبهة النصرة كوك باسكي القاعدة لسورياتين عسكرن وجروبين سرب اوبوزيسيوني لسوريا درد كفن بريا النصرة بياننامه كدا شر لدجي چند جروبين سرب اوبوزيسيونا سوري وراغهاند روانگاه ما في مروان لسوريا افنو چه پشتراسكر وگوت شر دنابرا النصرة و چند جروبين اوبوزيسيوني دسري دا جبهة شورشگرن سوري دست بكريا و شر هري گرم لباجار ادلبيا كود انجام ده بدهان كشتي و بريندار جهردو آليان كتنا لگور داخویانیا النصرة کو بسدما گندلی دناف گروپین اپوزیسیون سوری وان شر راگهاندیا لی جعالی خوا گروپین اپوزیسیون دبیجن کو افشر
هنجتك جبو دستانين سر بازرگانیا بترولی لدورن سوری ين سينوري. بله تمشوان هجا ام دفگرن آلیه مزگین حسین برپرسه پارتی دموکراتی کردستان سوریا جی قزل تپه بمربه دم باش کاک مزگین؟ بله ابرو داوی و داوی نبرا پنابرین سوری و او آلیه دن تجمر بده خویا کرن به کینا و چد نبرا وادا چید به؟ خوشتا درمان از چند رو بودی نلبي مراقب التفتيش بله الانتخاب الكلف والمول والبلد والشريط شدت الكايدبي ناقص تكرد تشزاروكي تشبشوكي تشمزنل دور تشربينجي خورتي الشارعات مشن كدقر اللي دخل بله كاك مزجين يعني كينا أف آلي هجر تجمر زلال تربكي كسن كردن هناك دنن أو كس سر آلية تركي فانا يعني تجمر هناك زلال بكي لا أف كردن كردي تركينا كردي تركينا بلي يعني او سدما في شردنا براود يعني سدما وارو داوي كوج آلي خو بيكتينن او سدما ويكي تشيا هن آلي هنا فشاران للسروادكن يعني او جروبن او لحالي خوفا وكفا كارادكن نا وك عن دبينن دستين زاني بشار تدي اشتبيح بشار وعند حديدن بلي يعني وكفا اغاهيا جوكو كتن دستي ودا كو افكس بسر استخبارات السوري فانا جبر قال لك طيب ان درب لك قال لك تشتبي جن بفيكاري ام دبينن جبر امجي تشنهانا امجي دبينن لابنك دوسي حزار كرد لقزلتا تتلي شعبي واللي وقش الله غيرين المغاد بله يعني جاليه كي دي اب انها بوكفا جروبا بفان قرارات بن او ما بس تاوان جي تشيا نبت تاوان او ديفيجن شغل معناه ديارن دبي خورت نورك اللي تشتي وريت لنا جاهلك يقدر تشتكر ناي قسيحة دكتت قش ربيع يعني قش شولا كتني ومشابه قرينا اللي أم دبينن كار نكاري شولي دخوختاي وناي دجاهلاي أفكار كار كي شبيحة شان بين توازن وقو خراب وبرجي خراب بله يعني او دخوازن پنابر سوريج تركيا دربكن يعني ما بس تواجه افا في الشارع للسروا بكن بله كاك مزجين يعني وك فا بروبليما ان هادنا برا كردو كرداد تشد بي يادنا برا كردي آلية تركي وكسي سوري الودا پنابر بتايبتنا برا كده بيتر ناب جبر قزل كفا كرد بيترن عرب وسريان وارمان كي من بيترقش كردن بله اون وك بارتي ديمقراطي كردستان سوريا وداخواز جي حكومت كريا كو جارسريه كي جوك فان كسان را ببينج بو فيكيشي حياه في غافي نام خص كابي تشيد بي وهم روجن بيشي امي دعوي بكنوان اون كانجي اون دعوي بكن اجبو في بروبلم يعني اون ترساوج في كانينا كو برفره ترببي او يعني كشتن درباري في كده تشببي اون اجالي خوفا اون دزانن كونها روشا بنابرا لكيجا دفري بيج لكيجا دولتي بي يعني قالكي هستيارا اجبو في كي اون هناكي اون لزنا كنت دا خوازا خدا انما خص زلال شيء سبب شيء داويه مقاربن بترسن السربقرن اللي حياة عنها وقفي قابي ما عم البندنة دفوت تشتني بس بيتر شبه بله يعني اون كارن هناك جواك هسا اون وك ليكولينا كي بوارا بكن اون هناك معلومات جوان ببن كو سدمي في كي تشي يعني اجبوكو اونج الي خوفا تكزي لسر في مسألة بكن حياة عنها عم السربقرن عم تخازن تشكي زلال ترك مقارب للسرب
بله نهارو شب هنابر الودر چاویا کاک مزگین یعنی تم ترسی نکتی ناف کامپا ده درباره وی کسی ج کامپی خودر نکتی ناف باجار ترکیه لجمع وقت تبا ام اهل تركيا ام شغلن ومقاد بكل لفناهين قال كفايه شانن وتم مساعدات وتالي كاريب وار نبوي وقزلت ريغاري قال لك جوان بتشيني قال لك حقيقانيه وانت بدن وروش قلتي نبشه بله گلک سپاس مزگین حسین برپرسی پارتی دموکراتی کردستان سوریا جه قزل تپات بمره بوی گلک سپاسیا بشداریاتتکم دهر خستنا رادیکالیا بناوی دولت اسلامی العراق و شام داعش را گهاند کو یک جه بارگهن هری مزن ین ارتشا سوریه لپارزگاه رقای خستنا بن کنترول خدا روانگاه مافی مروان لسوریه ده داخویانی که درا گهاند کو دو چکدارن رخصنا بناوی داعشه بدو اتومبیلن بومبکری خود ناولی و حفدان یا ارتشا سوریه لرقای دا تقاندنا و پشتی تقین شرکی گران بچکن سوکو گران و روکتان دنابرا چکدارن رخصنا داعش ولشکرین ارتشا سوریه لدردورا فرقه حفدان یا لباجر درکت چالکوانین باجار رقای را گهاندن کو ده بالفرند شرین رژیم سوری 14 ایریشن اسمانی پیک آنینا ده انجام ده هجمارک برفره جه خلک باجر کوچ بربون فرقه حفدان یا ارتشا سوری کو روبراوی به 5 کیلومتران دو جاریا و یک جه بارگهن هری مزن ین هزن رژیمیا لنافچه باشوری روشهلاتی سوریا لگور چالکوانان کو اولیواء نافبوری جه دسپیکا سال 2013 و هاتبو دور پیچ کرن و گلک جاران راستی ایریشان هاتیا وکو هولدانکش بو درباسبونا ویلی وائی ببن کو بهتری 105 شروانین ارتش آزاد دوان ایریشان دا هاتنا کشتن پارزگاه رقایش دسپیکا و ساله به تمامی کتسیا بن کنترولار رخصنا داعشه دا و رژیم سوری جمعه آدارا بوری و جنشکه و خوش باجر وکشاند و لهن تاخین پارزگاه رقای وکو ارمیلا و درعیه کرد دا نشتجینا پشتی وکشاندنا میلیشیاتین شیعیین عراقی ج ترکیه چکدارن آذربایجان آلیکاریا لشکرین رژیم سوری ده شریل دجی گروپین سرب اپوزیسیونا سوری و دکا روزنامه المستقبل لبنانی لسر زار چافکانین ده هندری بریا شورشگرین حلب دا تکسکر کو اوه دمکه چکدارن آذربایجان لکیلکا لشکرین رژیم سوری دا به تایبت لباکوری سوریا شردکن پشتی کوری خصنا دولت اسلامی یا بناوی داعش تیناس کرن در باسی عراقی بو و چند باجارن وی ولاتی کنترول کرن همو میلیشیاتین شیعیین عراقی خوش سوریا وکشاندن و بر خودان عراقی داکو تبلی شری لدجی داعش ببن جدسپیکا شورشا سوری و میلیشیاتین شیعی ین عراقی و لبنانی هروها ایرانی لکی لکا رژیم سوری شردکن ده بردوامیا کار هفتانه یا روشنبیری یا خستنا جنی یا پارتا دموکراتا کردستان سوریا و با آمدبون هجمارک برفره جه پنابرین کمپا دومیز چند سمینار لسر تورین جیانه هر وهاوک هفسریا زو و رولا راگهاندنه ده جیانا ملتان دا افکار هات پیشکش کرن ده وی هفتانه روشنبیری دا کمی به هفدورا و راپورت تماشک د بردوامي کاری هفتانه روشنبیری یاری خستنا جنیه پارتا دموکراتی کردستان سوریا و الهول آواز چند سمینارین دین هات اللي دار خستن لسر هفجینیانه دوخته خدا و رولا راگهاندنه دجیانا ملتا دا و هر وها سمینارک لسر پیشکتنا شانوا کردی و هجای گوتنه و اف سمینار بردوامن و بقلق بابتان يويجي وفلكلوري وروشنبيري راستي ايش بحثا زواج المبكر كامبا دومي استكر ازبينو انه قالك موضوعك مهمه قوم ساري بستكنن اجبره موضوعي هناك جو استمرار
هشدار ببي وكم قوتيت محاضرة دا وأجيال ضمرن أمنا بيركا مثقف بيركا جامعي أم دكان بيدا دبين جبر بيكا هناكي مفصل سربي موضوعي هناكي بركزينا وأم هرجار دبيجين وأم هرجار دي سام دبيجين أم بيش بكابين إشبو شانوا كردي وإن شاء الله أم بهيفينا جو همو جو هداري شانوا كردي ببن وبسك دعمك نما دي دعمك معنوي بجمر ورج ملطي ما وجملطي اقليم كأما مصي شانو ام تفازن دي كاري كارك يدرس بقينا بي ملطي باذنا خود حتى جموري ام فانا كشبو بي ملطي جو بي كاري كجروبي هارين امجي ان شاء الله باذنا خود هرس روجه بري عيده باذنا خود ما نزلنا جلنا تنكري نا كامبدا جبوبك انباز روجه كابي بشكي كيف خوشكن شغل ومال وزهروت ديامن وضابيمن وتين وهون ايه وبشرة هفتیانه روشنبیری هر ایوار دم هجمر نه ایواری دست بکاری خود که و به بجداربونا هجمارک جه خلکن کامپا دومیز و چند هنرمندن گو هنک جهیان دخنا دلی کسین بجدار دا و برنامه آرک جمیل اوسی کامپا دومیز منوچه جورا پیشکش کرن امی سرنوچال بیراو بینن جیگره سروک کوالسیون سوری بدنگ کردان سروک نوی کوالسیون دهل بجارتنان دب سرکت انجمنان اجتماعی کرد لسوریه آلیکاریان لباجار قامشلو بلاب دکا. آسایشا پیده دمکی جی پارتین سیاسی لرجاوی کردستان دست نشان دکا. جبو ورگرتنا مولرت جی ریوبریا خوسری. انجمنای سدانیا کانتونا جزیره بریارا لیبورینا گشتی درخست. داعش یک جی بارگهن هری مزنین ارتشا سوری لپارزگاه رقای خسته بن کنترولا خودا. جارکن و تجور هاتن پیشکش کردن بندیم بندم جمر 6 بدما هولیر هر روز هر آزادش.